Alagamisa lenki uten kason tumu sino wujunu fili tample arobane ankum beno ta gontongo no kwaru ko dugo wakati ke damben su na wutu mali no no maduna ke no ko keso o wata gare ke wakati ko baro beno ko kitungere onaru kun kinyanda ga o ta gam bismillah. Ministri manke shogel ko kala maiga do don sonda mengale dabari tarata ke kota lada ministrin kanyi nonga andongo gindo don sonu kunyi sapanu filai ane semando kondoro ni sane mengale ke nogondi iramuru gouvernement maga ini tallo tangani bala ko ke gajangende ministri manke ndo laidu ngutida nanti ta ira kenariro tangani bala ko ke khibarendi. Onda bugunonga serhana bega wari mopti covid-19 ke ga wari ke be Kenya avril kaso ke nyeru sino wujunu fili tample kendo uten kaso ke tample ndo bane naga sino wujunu fili tample arobane ada kamo nagati do tanyere do seru sikira ga mopti ken sababu da ta fanandangi fale kitikarai filandi njope tenenge ke kota mopti jarandiranga na wutu kubenu wunga wo sino tambiro segui na nsege kamundi tangani bala ko sababu da o jamanendi faransiro de mati mobile nutumia kubenu garawo fo gabe dabarni do motonu Kenya tarate ke kotanye France ambassadi police nu nyumanke do Sulemani Traoré kendo sergabe ni nonga akanenga bo afo burenga bagin karale monga wo hirinde nyanati golu benuya daru yeredo gaworno karan kompendi atui nanti season ku dabarntengo karale mo yugonu maga kenno kubane sage season ku ni filanda bari mali no konsuri kema me hirinde ke kaba ijoki daya lenki sogobake daru golu kuna ware ko tatanai me hirinde ke me jope tenenge ke kotane daru tarata kenya bito sikande nyai kenda ngefale iseni aberenyi chadi jamanyi mankenya na wutu sine 1982 na daga wara 1990 nga abono tarata ke kota na ngemu uten kason tample ndo nagato sino wujunu fili tample arobane Senegali na wunto tanyere aro sino kabia akoyi nanti jamalagare wateke ya naraga covid-19 aberenyi kasonya yi Senegali geli 2013 ke kendo yirige naga sino segi arege manani na togo yimanka nga agara sondon ka wantangolu benunya kata serunga araga yemenyi kenye iseni abere nya i jamanyi manke nga chadi 1982 atoren kanu 1990 ware benu ganyo kitungere ni kinyanda ga lenki kunya faike o tagara no gemundu ko tatane assalamu alaikum.